Okushaboku kwirwe Reverend Canon Agasha Muhwezi orukurebe bwegise ahabo bureberezi bwa Nkole aha mukoro gwo kutongoza akachiko ka Bodensia akakigaragara Vocational Secondary School omurisingiro akahereze kuhambwa Ministry y'Ebwegise n'emizano. Twansima Ruhanga habwe bikozera kigaragara Vocational Secondary School imico y'abana okukora exams project zishomero ezorutoke nente nga performance targets zitwabahire ngo bureberezi kandi tusima na government abo supporting infrastructure na no kushashura imishara y'abashomesa na no kumbeka laboratory ikindi kwenda kuterera umudoranga irijoba amashomero ngaza kwigura urwa kabiri 2010 no kugira ngo abaziri bate humutuma kurondera abana babo eva kwetinga kushoma abari boarding babakomera intanda babahebitabo n'ubucumu kurebeka ngo kushoma kwabo kwabaje. Nathan Mugume nwarahiziwe nka chairman omusya n'abandi ba board members abatorinwe okorera hamwe ahabo bwire bw'emyaka 3 of this board of governors in accordance with the laws and the laws of the Republic of Uganda and Education Act. Basazirimo kugira ngo ngwebembere ka chairman wabo wa board kandi yikiriza ubuherezo bwe aho kandi tumenya ngo umunsi w'umuturumu aho gukorera abantu kwehayo ukakorera abantu kandi wano ukorera abantu n'ukorera so ni simecyo kandi kuko nagamba amanyisa abantu tuza gukora nabo kurenga umwanya wo kubarwa umurefu waza mu bijoro bw'imyaka 3 tuza kwehayo kwesa amana gitu kandi ni sima headmaster ukakoza mu muhango aha ishomero ko gantu hamanya iriya kantu hamanya teka ngo ngana kutwasha kongera ubuhereza no performance very high. Mukoro Ngwegumwe Julius Begumya mukuru w'ishomero rya Kigaragara Vocational Secondary School ayanjwireza project tensia as government eri kuza gukora ishomereri kutandukana n'umwaka ogo. Twakira project ya government ya usepu ahi government eriyo neza kombekera amashomero agokushangwa mu byaro birumwe mpungi kandi Kigaragara tutunyiro mu gishamuhango twahegwa classrooms 5 na latrine instances 10 iki nshango kikuza gukora ishomero akaba aho kushomera habe hatakumara konka twaheza kutunga classrooms 5 abana ndibija kufuna space yo kushomeraho kandi byo kushoma nibigendo misho basebe nabanyabo nyera kusima church foundation body aho kutereza ishomero itwetwena tukiranyona na Julius ishomerero kurutaro kunturyo kutura konka nyona Julius tubaho abo ujya kukigaragara ikuzirechi erugo konke abona manga cyaci abo kugira ngo ikateka ko mbintu byona yatekateka kugira ngo itandike Kigaragara secondary school nyona Julius utari kutura gasha kwa Abdukarim Sengendo.